ubnai kat a chitulup purtai daya kiyaksa u ai rong ai rut ai yung ai sa upan khoi an chiar ai twari cha Parsen poi ubnai kat a chitulup purtai daya kiyaksa u ai rong ai rut ai yung ai sa upan khoi an chiar ai twari cha Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Jesus Christ kon yang ublay Wadaka jaga perta Yak sok kikti ya pencak kikja Ya onglak Happy Christmas Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Jesus Christ kon yang ublay Wadaka jaga perta Yak sok kikti ya pencak kikja Ya onglak Happy Christmas Christmas masuk wakmen yapi Kenakan rotemen aleyon i Uya jalan i Uya kmen siapa Ya unong penem iya ka Christmas masuk wakmen yapi Kenakan rotemen aleyon i Uya jalan i Uya kmen siapa Ya unang penem iya ka Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Jesus Christ kon yang ublay Wadaka jaga perta Yak sok kikti ya pencak kikja Ya onglak Happy Christmas Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Jesus Christ kon yang ublay Wadaka jaga perta Ya sok kikti ya pencak kikja Ya onglak Happy Christmas Parsen poi ubnai kat a Chitulup purtai daya kiyaksa U ai rong ai rut Ai yung ai sa Upan khoi an chiar ai twari cha Parsen poi ubnai kat a Chitulup purtai daya kiyaksa Ai rong ai rut Ai yung ai sa Upan khoi an chiar ai twari cha Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Jesus Christ kon yang ublay Wadaka jaga perta Yak sok kikti ya pencak kikja Ya onglak Happy Christmas Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Alelot ya chat siapa Alelot ya menyarwa Jesus Christ kon yang ublay Wadaka jaga perta Yak sok kikti ya pencak kikja Ya onglak Happy Christmas Christmas masuk wakmen yapi Kenakan rotemen aleyon i Uya jalan i Uya kmen siapa Ya unong penem iya ka Christmas masuk wakmen yapi Kenakan rotemen aleyon i
ya cha lai ti u ya kmen sao ba ya u don tum em ha i ya ka